twishimiye kubana namwe hano kuri Cukumbura Ukuri TV kuri uyu mugoroba ku makuru abagezweho atandukanye ku butaka bwa Kongo. Mbanje gusuhuza inshuti zacu ziri mu bihugu by'amahanga ndetse abadiaspora muri rusange ku migabane yose muriho igize isi yacu. Imana y'amahoro ibane namwe. Muri kumwe na Pasiteri Habimana Joel, umushumba w'itorero Imbaraga z'Imana Soar rikorera ku butaka bw'u Rwanda. Muranzi muramenyereye mu makuru mbagezaho isa 5:5. Nimba hageze bwa mbere ukaba umbonye unyishimiye, ntanda y'umujinya kanda subscribe nimba uri umushyitsi cyangwa ukandera iki, maze tubane mu makuru atandukanye y'ibivugwa ku butaka bwa Kongo. Abakunzi bacu bamaze kutumenya mu buryo bufatika bwose. Tumaranye namwe hafi amezi 8 hano ku kibuga cy'imirwano tubahereza amakuru yizewe ndetse acukumbuye. Tudatinze rero turababwira, abantu barambajije ngo M23 ko yavuye mu bice hariya muri za Bwede Ruzizi bakavayo, bakongera bakava Ruvungi, bakava Sange, babarerekeje hehe? Aho ndaje mpababwire. M23 ntabwo yigeze iva mu biriya bice, ahubwo yahinduye umuvuno. Iri chanje colère caméréo chanje colère caméréo. Ariko noneho bagenzi babo nabo basanze bakanuye bien ndakubwiza ukuri, risasi na kifo na mayiti. Narababwiye ati uziguhena uziguhengeza. M23 iri chanje colère yabatika nibure ibirindiro nzamuke mbite naho bita Mudaka, nongere nihute vuba mbite ngana Kajeje muri Kabare, Mudaka Kajeje. Aha Kajeje rero nuko M23 aha yarahafashe ikizamuka yayisirwana, kandi noneho reka mbabwire M23 yari ifite inka, kambabwire inka zayo yazimuriye Kabare na Warungu, ariko igenda iziganishayo ihita ifata Kajeje abarishyira inka zayo. Ndababwiza ukuri, aya makuru abari aha ngaha acukumbuye 5:5. Twirwaneho Wazarendo, FARDC, ingabo z'u Burundi. Ngiye kubona mbona mukanya Wazarendo apfunduye inzoga, bari benshi baravuga ngo uyu munsi ngo wiyinga n'uwiyinga ku cyumweru, ngo M23 twirwaneho ngo yirishingura, ngo twirwaneho ngo yiribishingura, ngo abasirikare Sokoyi ngo yarashe mu buryo bukomeye mu birindiro byabo, ngo M23 nako M23 twirwaneho ngo biriwe bashingura. Aya makuru ndavuga ati reka mbaze umunyamakuru wanjye uri hariya ku butaka bwa Minembwe, w'inshuti yanjye w'umukozi w'Imana. Mbaye nk'umuhamagara numva telefone ibaye composé, ntabwo iciyemo, ntabwo yaciyemo kuri WhatsApp. Nahamagaye numva ngo wapi ndamubura kuri WhatsApp. Ariko ni umbwira amakuru kuntu yifashe, ariko Wazarenda amafoto yose yacikikanije ngo twirwaneho ngo yiriwe ihamba, ubwo abandi bagiye gusenga ngo yari kwirimbi, ngo iri mu marira, ngo abasirikare benshi Sokoyi ngo yarabarashe na drone ngo mu buryo bukomeye cyane, ngo baguye mu ngo baguye ngo ahantu ngo bari bari. Ninde muntu wigeze ubona imegeri zari nyinshi? Noneho ngo rero ngo umuntu ubagambanira ngo ari muri bo, nani mwene wabo, nta nuwo bonsi bere rimwe. Amakuru atugeraho, Kongoro yamaze gutanga ibiceri, ibikoroto bya Gisegeti byamaze kwinjira muri twirwaneho ndani. Ahubwo M23 reka nubwo bwose ngewe nyiha inama abayobozi bawe bihishe muri twirwaneho bamaze kurya ibikoroto, kandi babana bari hafi y'abayobozi bakuru ba Gikorogo baganira ibintu umwana yumviriza, afite imbunda ari kumucunga, agatanga ati 12:00 hari abasirikare ba M23 bari buze kugera hehe Minembwe. Noneho nani Kongoro cyangwa umusirikare wundi akabwiye mu Sokoyi na drone timucungire hafi uyu munsi turamiragura turasamaguza, hari abantu bari buze.
karaga koresho mana yanjye nakagome, mana yanjye karaga koresho bita drone nakagome. Rero iyi ni Wazalendo iri kwikoma aho gatuza ivuga kuko ngabandi ngo bagiye gusenga ngo twirwaneho ngo yiriwe mu gahinda ngo nikiriyo, ngo abasirikare benshi ngo bakwirwaneho ngo Sukoyi ngo yabaguyeho. Iyo ni Wazalendo ibivuga ayo makuru, ndetse n'ingabo z'u Burundi ziba ziri kwiririmbira urumva hariya muri Minembwe zikura mucaka zirukanga hariya mu gitondo kuko nabonye aka video bari gukura mucaka hariya bibogobogo birukanka hariya Pwezero nababonye bakora mucaka hariya hagenzirwaga na murabizi ko hariya mu byukuri abagabo bahabakuye barabanje gukora. Ndibuka Pwezero havugiye ibisasu, nani wa munyamakuru yapfiriye Maripo yapfiriye Pwezero niyo bamurasira drone Maripo, ariko twirwano hara yarwanye pe yagiye kubatakaza, ariko nayo hari abasirikare benshi bumvishije umuriro. Amakuru rero nuko Mudaka Kajeje M23 kiva, nishaka baha amakuru yose mapu zose mujye mu byo babwiye. M23 kiva aho bita Sange iva Ruvungi iva Kamunambo iva mu kiba cya Ruzizi, yaraje n'inka zayo ihita izamuka igeze aho bita Kajeje, ihasanga position za Wazalendo ndetse n'ingabo za Kongo, ihita ikubita ihita ibambura Kajeje. Mudaka imaze kubambura Mudaka bahita bahashyira inka zabo, noneho rero bahita bateka Kabare Warungu. Aha rero birabagora gufata Warungu na Kabare, bataka na Mwenga. Rero aha niho bazinga abasirikare ibihumbi, kuko hazamutse amakamyo 9 yagiye Kabare, amakamyo 9 ajya Warungu, andi 9 ajya Mwenga. Rero ahanga Kabare basanze defense ikomeye cyane y'ingabo za FARDC rero yahise imenya ko badashobora kuva mu birabice, kuko M23 ubundi ivuye mu birabice ahandi igomba guhitira ni Bukavu na Goma cyangwa igahitira Rumangabo, ni ibintu bibiri. Ubundi M23 irekuye ubutaka ifite bwa Kongo bigendeye ku masezerano bagiranye, yahitira yabanza kajya Bukavu igaparika igapakira ibintu byayo, ikongera ikajya Goma igapakira igahita ikomeza hehe Rumangabo. Ariko M23 yahinduye strategy, bihinduye isura ngwino urebe, bihinduye isura, iva hano ihita izamuka Mudaka, ihita ifata Kajeje. Ndababwiza ukuri, igifata Kajeje yahise yirukaje gufata iyo bita Kabare, Warungu, Ndesa. Noneho Ndesa rero ahangaha niho bamaze iminsi 5 barwana. Iminsi 5 irashize barwana, M23 kurwana na FARDC n'ingabo z'Abarundi n'ingabo zihuriye hamwe Wazalendo ndetse n'abacashu. Aha rero muri Kabare isasu yivuza ubuhuha, ukaza hano muri Warungu yavuza ubuhuha, Ndesa yavuza ubuhuha, noneho ugahita ugana hehe, noneho abasirikare baje babandi 500 babapakiye amakamyo, hazamutse amakamyo 9 yayisagana muri Kabare na Mwenga. Aha rero yagiye gufasha birabice kuko harimo imirwano ikomeye, bamaze iminsi 5 nta muntu urashyira pose, nta muntu urashyira imbunda hasi. Tuko kintu bakora nuko abarwanye mu gitondo kugira saa 6 barabahihutse, kuko baretse bataye ikarwana yonyine yashira
ni ukuvuga ngo abarwanye mu gitondo saa sita haza abandi bagataha bakareba bakabarura bapfuye, noneho abarwanye guhera saa sita nijoro hakaza abandi. Nijoro hari gukora abahibu, Kongo ifite abahibu baba bambaye iki ibintu by'ibitara hibu. Abahibu rero bo kuva kera muri Kongo harwana abahibu nijoro. Noneho rero aha M23 iri kumva isasu, iri kubona umuriro. Ahangaha rero niho intambara ikomeye. Bakihataka bahise bashyira inka zabo ahanga Kajeje Mudaka, bahise bahafataho abawazayindi bese babaguye hejuru, kuko bari barazengurutse kera bajya mu defense bacukura imyobo hafi yaho Kajeje. Noneho bahise bataka rimwe bafata Kajeje muri Mudaka. Nibyo aho ni sawa. Vuga ngo se mama bari muze, se mama bari nta namazi mujya mumva, habe n'amazi, habe na ji ya pome. Noneho iyi Kajeje bahise bayifata bashyiramo inka zabo zari zivuye muri cya Rusizi, zivuye Kabunambo, zivuye Ruvungi, zivuye Sange, zivuye aho hose bagiye barekura ibice. Bahise rero bajyana inka aho ngaho bazishyira aho ngaho zabo z'abayobozi ba M23 ndetse nabo bakorana nabo aho ngaho. Aho rero intambara imaze iminsi 5 ivuza ubuhuha muri Mwenga, Kabare, Warungu, Ntesa. Ahangaha intambara iravuza ubuhuha. Nibava muri ibice rero aha muri Kajete Mudaka bazahita bamanuka bajya Bukavu. Aho ngaho bazaba barekuye neza bien Kivu yose yepfo. Nibava muri ibice bashyizemo amapozisiyo, bimuriye amapozisiyo M23. Aha rero niho Soko iri gukora cyane. Soko iri gukora cyane hano. Soko drone nuko tuvuga Minembwe. Ubundi Minembwe, impamvu Minembwe isa nk'ahari groupe. Minembwe nabyita ngo n'abantu bari impamvu Kongo naniza batarasa za Bukavu cyane, ngo barase za Goma, ngo barase za Masisi, bigwa cyane kurasa cyane. Ubundi hariya n'abakongomani bose bavangiye mu kiriya cyerekezo. Ariko Minembwe n'abantu bamwe, nta bandi bantu babarimo. Mujye mwumva aya makuru. Nuvuga ngo Minembwe barirobanuye, bigira abantu bamwe. Nta mubembe upfa kwinjiramo, nta mufurero upfa kwinjiramo. Ni umunyamurenge ku munyamurenge, karitsiye nahita ngo y'abantu bamwe. Aha rero FARDC iri gusenya iyo groupe kugira ngo umufurero azagure imunembwe n'umunyamurenge agenda gure mu bufurero. Bizagorana, birumvikana bizagorana. Nibyo Kongore yavuze ati mwese mugomba kwicanga mukagira igihugu kimwe kitarimo groupe y'abantu bamwe. Abafurere bakarongora umunyamurenge akamugira umugore, umunyamasa akarongora umunyamurenge akamugira umugore, umuhungu wanjye akajya akarongora umunyamurenge akamugira iki umugore, umwana yashaka umunyamurenge bakabana. Nicyo bashaka gukora imasisi nako Iminembwe. Ntibashaka groupe imwe, bashaka gusenya groupe y'abavuga Ikinyarwanda bose bita abanyamurenge. Bashaka ko abantu baturana ingo ku zindi. Ibi bintu bizagurana rero ko abafurero nabo bifuje kwibana nabo. Abafurero n'ababembe bifuje kugira ahantu habo nabo. Umuzimu wateye hari ahantu mu bice bya za Minembwe, kuko Minembwe iri muri territoire ya Fizi cyangwa ni Fizi. Fizi nuvuga ngo Minembwe yose Pwezero, Baraka, manani za
Makobora ya mbere ya kabiri naho Plateau, aho hose biri muri territoire ya Fizi. Baza kumbwira ariko ndumva ko na za Baraka ziri muri Fizi. Ni Fizi ari Fizi. So rero aho ngaho hari aho rero hafitwe n'abanyamurenge, hari n'ahandi naho hafitwe n'abafurero n'ababembe. Urumva ko ni ikintu gisa nkaho bashaka gusenya, kikaba abantu bari hamwe, bahuriye hamwe, bahuje kandi bumvikana. Iki rero nicyo Kongo ishaka gukora kugira ngo groupe y'abanyamurenge yose, mbese nabyita ngo bose bahuje imyumvire, bivangemo n'abandi bantu. Aha ugenda utureyo, kuko Makanika ntiyemera ko umuntu afagura ikibanza muri Minembwe. Na n'uyu munsi ntibikunda kugira ngo umuntu agere kuri ikibanza muri Minembwe, ntibikunda. Makanika yaravuze ngo nta n'umuntu uzagurisha ubutaka n'umwe. Abo bagiye i Burayi, umuntu uzagurisha ubutaka ahangaha azahomba. Hagize undi muntu uri buze kwinjira muri Minembwe, yaba ari umuzungu yaba ari iki, azahomba. Bivuga rero ngo nuvuga ngo ni politike yuko ari groupe iri hamwe noneho y'abanyamurenge. Ibi rero ndizira kuko harimo abajenerali babo basa nka batabyumva kimwe. Masunzu, Kasita, ministre wabo, badepite babo, abasenateri babo, abajyanama ba perezida, ntago babyumva kimwe. Baravuga ati rero reka abantu batemberane. Nibwo rero babonye ko n'umubano watangiye kusubukurwa hagati y'ababembe n'abafurero n'abanyamurenge. Amasoko nabonye isoko ryatunzwe none uyu munsi, ejo n'abafurero bahaha batemberana. Ubwo rero barafunza ama defense, bamwe bafite imurenge ntawe ugerayo, nabaye nta mugira Baraka cyangwa ugira Fizi. Icyo kintu rero bakugisenya, ni ibintu by'imyuka mibi. M23 yagomba ubundi ivuye aho bita idashaka intambara. M23 ikava mu bice yari ifite nkuko yabivuyemo, yayiguhita imanuka ikajya Bukavu, ikajya Kamanyu, ariko yahise igenda Bundukuru. Ahangahe M23 yahagiye Bundukuru, yagiye kwataka Kaziba, ijya kwataka. Urumva M23 yahise ihindura imivuno, ijya kwatakira ahandi hantu ishobora kubona amapozisiyo akomeye, kugira ikomeze igana mu bice bya za ruguru, ko hari ahantu hegamiye ku Burundi, hegamiye aho amahanga avuga batangiye kugira ute kubakura. Umuryango mpuzamahanga ONU wamaze kuvuga ko M23 ari abicanyi. M23 yatangiye kubihakana, yamaganye umuryango mpuzamahanga urabugama. Ngo umuryango mpuzamahanga wasohoye raporo uvuga ko M23 ngo ari abicanyi. Aha rero M23 yabyamaganiye kure, yavuze ko ibi ari propagande ngo yiki, ngo yo kubagamira kuri leta ya Kongo. Ariko ngo ubusesenguzi bw'umuryango mpuzamahanga ONU ngo bwemeje ko M23 yica. Aha rero Louis Kanyuka, umuvugizi wa M23, yahise abyamaganira kure, na bifu zatangiye, naho homani Kirochi bose yamaze kugira ute kwamagana amaraporo yabo asohora ko ariko berekanye ko ahantu bari ngo abaturage bafite umutekano, abaturage barya bakaryama, berekanye uburyo bakorana inama n'abaturage, ariko ONU yavuze ko abaturage bari gupfa. Yabasunikiyeho isiga rishyushye, yamaze kubyemeza n'imiryango mpuzamahanga imwe n'imwe, ariko bakavuga ati kwebwe ahantu turi abaturage bacu batengamaye, izi raporo mwasohoye ntabwo turi kuzemera, kandi ntabwo nyine bazemera, ariko amahanga yamaze gutangira kubita
abicanyi ONU n'imiryango mpuzamahanga batangiye kwamagana imwe n'imwe kwiri kubogama. Aha rero tukibaza ngo ntibashaka kubakururira mu rukiko mpanabyaha irahe. Munsubize, ntibashaka kubakururira he mu nkiko mpanabyaha, tukumva ngo nanga arashakishwa n'urukiko mpuzamahanga, tukumva Makenga ashakishwa n'urukiko mpuzamahanga nka Bosco Ntaganda, kuba batangiye kuvuga ngo ni abicanyi. Nta kintu mwumva mu mwebwe bakunzi bacu, nimba ugeze aho bwa mbere nta kindi wakora, wakanda subscribe na like, waba udukunda ugasharinga, kandi tukishimana kuri televiziyo yacu Cukumbura kuri TV. Ahangaha ntabwo MV3 yaba ari inzira iri official yo kuberekeza mu rukiko mpuzamahanga. Nimba ONU irimo ivanga raporo yayo nikivuze, nimba imiryango mpuzamahanga iri kuvuga ati niko bimeze, MV3 kabati kwebwe aho turi duhagaze neza mu baturage, nta kibazo dufite n'abaturage, ariko amango tunakoze iperereza, nge ndabona bishyira ibihano no gushakishwa n'urukiko mpuzamahanga. Byaba bibaye nk'ibya Bosco Ntaganda, muzi ko urukiko mpuzamahanga n'ubu munsi mufite imyaka igiye kuba 13 ari mu rukiko mpuzamahanga. Ntibaza yo MV3 nikiri gukora. Urumva ko iri guhindura imivuno igana mu bindi bice bishyashya. Urumva ko Kajeje iri mu maboko, niho hari ibirindiro n'inka zabo Mudaka. Nimba ugeze hari ubwa mbere, kanda subscribe, kanda like na share, sharing ibiganiro byacu mu magurupe, sharinga kuri WhatsApp, sharinga kuri Facebook, sharing ikiganiro cyacu kuri Instagram, sharing ikiganiro cyacu bavandimwe, uzamure Cukumbura kuri TV. Iyi televiziyo ibe televiziyo ikomeye kandi nayo ifite ijambo mu yandi mateleviziyo. Nshimiye abakoze subscribe bose uyu munsi wa none, nshimiye abaturebye bose, Imana y'amahoro ibahe umugisha, kandi nshimiye abadufitiye umutima w'urukundo wo kudushyigikira kugira ngo natwe tube abantu bafite televiziyo igaragara. Kandi mwakoze. Bye bye.